ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, барои шумо метавонед ки сурат маълумотро дар WhatsApp Карамада рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имзо навор аз куҷо хона рӯй кардан, аз куҷо квартира, аз куҷо замин рӯй кардан ва мақсад ки мо қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. Дар имзо навор бисёр хонаҳо аз территорияи Душанбе, вариантҳо бисёр аст. Хоб, хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Бухтар, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Исор ва дигар тарафҳо ҳастанд ки нархҳои арзон катӣ. ва як хонага, ду хонага, се хонага аз территорияи Душанбе, шаҳри Ваҳдат, Исор, шаҳри Бухтар ва дигар тарафҳо ҳастанд. дӯстон аз нархҳо сар мешаванд аз 25,000 сомонӣ то нархҳои 900,000 сомонира, яъне хона ҳастанд. Барои навора то охираш тамошо кунед, лайкото назанед ва кадоме ки хонахар ҳастед дар ин навор, яъне ки мумкин ягота маъқулиша меёбад ва курси имзо бошад 131 сомонӣ. Лайка дӯстони азиз занед ва мегзарем ба навори имрӯза. Мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, ки срочное қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, яъне ки пеши Даврӯзаи Кӯлоб дӯстони азиз, канечкаи маршрути 1 аз ҳамин ҷои гуфтагимон 1 километр мега дуртар аст, яъне ки аз Даврӯзаи ҳамин Кӯлоб 1 километр дарунтар дӯстон, маршруткаи 1, яъне канечкаи маршруткаи 1. 6 сотиқ замин маслиҳат дорад ки ду хона кардагӣ ҳастад, ки хона коробка ҳастад. дӯстон азиз, болош пӯшондагӣ ҳастад ки 12 одамо зиндагӣ доранд. хоб, якта калидори 8 метра дӯстони азиз ва овсоида мега дорад. ду дар хонаи калон, як калидори 8 метра ва 6 сотиқи дига заминҳост. бо видеои дуруни хона ҳам ҳаста, метавонед ки тамошо кунед, баъд дар соҳибшон занг занед. дар срочна мегад фурӯхта мешавад бо нархи арзон мондан. срочна сум дар кора мегад ҳамагӣ 95,000 сомонӣ бо камтар муомила мешавад. ранг бор дар теза иша хайхтон ки дига корош ҳамаш кадагӣ аст. хона коробка бор пӯшодагӣ фақат дар теза ранг бор шуда дӯстони азиз 95,000 сомонӣ аст, боз муомила дорад. якумаш рақамҳои Вавилон дасти, дуюмаш рақамҳои Мегафон 11 инашта WhatsApp дорад. марва дига маълумотша гирем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон. хонаи Фасон Коттедж қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ. кадом маҳалла кушаша худтон мепурсем. хоб, зиёдтар аз 3 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 7 дар хона кардагӣ. хонаҳои коттедж дуошанаи проект бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. дӯстон аз обсетш ҳастад, пастяни кухни, ванна ҳамаш дар дурuni хона ҳастад. боз подвали калон дорад, гирди хона маҳкам, ҳоли брӯчатка, ремонтам замонави дӯстони азиз. мақсад ванна пана ҳамаш аделни дар якум дуюм ҳамашта ҳастад. ай хона чӣ хел расходи калон кардагӣ аст. хона бо ҳамаи шароитҳои ҳозиразамон ва нархи хонара мегад 900,000 сомон гуфтаесян. бо ҳамин қаи суми гуфтагӣ шуда мақсад ки аи арзон мешавад обшин. нархи ҳамин хонара ҳамин хел мондиан соҳиб шуд, не ки омада бинед мегад вақфот ошед арзон мекунем. дӯстон азиз, рақамҳои Мегафони ҳисобишон ва рақамҳои WhatsAppшон нархи хона 900,000 сомон аст. кадоме ки мехарад марма занг занед, маълумоти пурраша бо худтон гирен, бо арзон мешидаем. хай хона расходи калон кардагӣ мегад соҳибшон. ва шахсоне ки ягон реклама доред, ягон хона, замин, квартира, хона ки фурӯшда мондан, дар рақамҳои болобуда ҳастанд. WhatsApp 2020 рӯй кунем, мо рекламада мемонем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар совхози Назар, лаби ҳавзда. шаҳри Кӯлоб, совхози Назар, лаби ҳавзда. ҷои хуба мегад, ҷои беҳтарин, срочна фурӯшӣ. 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 3 хона кардагӣ ҳастад, ки обсетсони азиз дорад. 6 сотиқ замин, 3 дар хона, шкатор, монтаж, дар тирезаҳо шамаш часпондагии хона. хонаи навсо фақат дар ранг боша, ба дитол мекунем, медороем зиндагӣ мекунем. хона мегад дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 170,000 сомонӣ, боз муомилаи хуб дорад. нархи ҳамин хона 170 бо савдо мешавад. якумаш рақамҳои Вавилон дасти, ахираш 89 рақамҳошон кор мекунад. дуюмаш рақамҳои Билайн, ахираш 61 инашта WhatsApp доранд. шахсоне ки дар кор аст аз шаҳри Кӯлоб, территорияи совхози Назар, лаби ҳавз, ина маромат занг занед. нашуд сумуш муомилаи хуб дорад мегад соҳибшон. срочнай бо савдо боша маромат занг занед.
دوستان عزیز، شخصی که همین نوار رو تماشا کردید، اگر در همین نواری ما خونه محفوظی که نیافته باشین، در کامنت نویسید که از کجا با شما خونه، زمین یا کوانتیته در کره نویسین و پیشکشتون میکنیم. لایک از این نوار رو تا آخرش تماشا کنین. میگذاریم با چهارم خونه فروشی. خونه فروشی نوبتی است دوستان، قرار دارد در شهر دوشنبه در نویه فردوسی محله دریابود. 4 سوتیق زمین مساحت دارد که نیمش ریمون کرده است. نیمش ریمون رسونه یک روزش به ریمون تای. خب دوستان از 4 سوتیق زمین است، اوبسویت یدوانش محکم. خب نرخ خونه میگه همگی 400,000 سومونی است. باز معامله داشته. شاید دوشنبه نویه فردوسی در دریابود افشیم، یعنی که نویه دریابود دوستان از نویه فردوسی داخل می شود. بو خرید دکتر تریتوری خودتون معلوماتش میگیرین. خب تا قسمی خوله میگه واریانت های علیشی نداره. شخصانی که میخرن میگه اومده از پیش مخوشون شید ارزان میکنیم. دوستان از برای ما مهم است شخصانی که خانه، زمین، کوارتیر، ماشین، یگون تکنیک، یگون آپارات، یگون چیزی که فروش داره برای ریکلام کردن در رقم‌های بالا است واتساپ داره کنیم و ریکلام داده فروشته میمونه. میگذاریم با پنجم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است دوستان، قرار دارد در شهر وحدت در پیش چهارراه پژارکا لابی راهی کلانپشی رایونی مهنتی دلسونی عزیز. افشی معلومات را خیلی سویشون نویسیان. قای از دومش ممکن که شنوسه شهر وحدت چهارراه پژارکا لابی راهی کلان آدرسی ورش مهنتی دل. دوستان از مهنتی دل همش معلومات داره. خب دو خانگی کوارتیر است در دوی ماشینه قرار دارد 55 کوادراتی متر. با سوی تامین است، حجتخانه، آشخانه، بانیا، کوخنی، ترمیس و ریمونت بهترین و نرخ کوارتیر 390,000 سومونی است. نرخ اخیرش میگه سویشون بخواه اگر قچون معامله خوب کنه ممکن که ارزان کنن. دوم در صورت است درونوش هم صورتش است، با دقت تماشا کنیم با دای سویشون نایسیم. تا قسمی خوله میگه واریانت علیشته بشه خونه با همه شرایط های زندگی و جوشم جای نغزه میگه رفته از پیش بینید با قچون سودا کنید. میگذاریم با ششم خونه فروشی. خونه فروشی نوبتی است دوستان، قرار دارد در شهر بوختر شهر قرغون تپه پشتی دوای نودا. 2 سوتیق زمین مساحت دارد که 3 خانه کردگی دوستان عزیز که با همه شرایط زندگی یه ریمون دوستان عزیز کردگی است. گیدی خانه پول خود محکم است، جای عبودیه میگه صاحبشون همه چی در نزدی خانه است میگن در پشتی دوای نودا. 3 در خانه دوستان عزیز با کلیدارش و 2 سوتیق دیگه زمین بهترین جو و بهترین شرایط زندگی و بهترین ریمون. دستروش نفروخته میشد با نرخ 350,000 سومون که باز میگه معامله و سودا میشود. اویدی که این خانه شما اگه معلومات کنید اگه سوال زیادی باشه برای انیختنش در رقم‌های پایینده است میگافون 89 زنگ زنید معلومات گیرین. لایک و از این نوار مورد آخرش تماشا کنید. میگذاریم با هفتم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان، قرار دارد در شهر دوشنبه در نویه فردوسی پایینی افتا سنتر سرشوی گلبوتا دوستان عزیز. خب دوستان عزیز، یک خانگی کوارتیر که دو خانگیش کردگی در یک ماشینه قرار دارد 38 کوادراتی متر. یک خانگی دو خانگی کردگی در یک ماشینه 38 کوادراتی متر. با همه چیز چورش میگه فروخته میشد و ریموتش هم ریموتوی بهتری با همه شرایطهای زندگی. نرخ کوارتیر میگه 350,000 تومان است. باز میگه معامله و سودای خوب میشود در سرشوی گلبوتا. خب لابی راه با معلوماتتون از اختیار میگیرین. این است رقم مگافونی صاحبشون. یگان سوال باشه یگان معلومات ایلاگی اویدی کوارتیر مرا زنگ زنید. لایک از این نوار تو خودش تماشا کنید. میگذاریم با هشتم خانه فروشی. خانه فروشی نازی حولیگی است دوستان، قرار دارد در شهر خوجان در نویه بوجون غفور، یعنی که رایونی سیهون در این طرف بودند. اوجه نو خونه هاش لیست هستند. اینجا خیلی نرخشون ارزان است. اوجه اینجا هم عبودیش لیست دوستان عزیز. آدم‌ها اومده مقصد که خونه کرده زندگی کردن. یک خونه کاروکا داره سروش نام میفروشند. 6 سوتیق زمین مساحت دارد که یک در خونه کردگی است، بولوش محکم است. گرد وانش هم اوجه زبورش ریختگی است، همش پروژه‌اش تیار، فوندامنتش ریختگی. دوستان عزیز دستروش نفروخته میشد میگه با نرخ همگی 65,000 سومانی باز معامله دارد در نویه بوجون غفور شهر خوجان، یعنی که جماعتی نواسطون عزیز، یعنی که رایونی سیهون. برنامه دیگه معلومات برای شخصتون میتونین گیرین. میگذره بر نهم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است دوستان، سروشنای با نرخ ارزان گفته سن صاحبشون با خودتون انیخته گیریم. کوارتیر قرار دارد در شهر دوشنبه در طرف سرکدا.
якхонага квартира ҳастае ки дар якум ошона қарор дорад 25 квадрати метр. Квадратиш хай майдаи 25 квадрат дар якум ошона дому чанд ошона аст чихали домай дар ҷарнеста суратош бо метавонед ки худтон маълумоти аниқ қада як бор гирем. Хоб квартира хай дар сурат яъне ки ремонтош замонавӣ бо шароити ҳозира метавонад. Нархаш 250 000 сомонӣ. ҳаста рақамҳои дастӣ соҳибшо метавонед ки занг занед маълумоти пурраша гиред. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки алишам ба хонаи заминӣ мешавад. дӯстони азиз, сехонага квартира ҳастае ки дар якум ошона қарор дорад 60 квадрати метрае. ин қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар шаҳраки шарора. хоб ремонтош ремонтои замонавӣ дӯстони азиз бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. терезаҳош мега адел дӯстони азиз, балкон мега дорад, топчаам дорад дӯстони азиз. ремонтош беҳтарин ва дута мега подвал дорад. Дар якум ошона дута подвал доштаем. хоб даромадарон дӯстони азиз ҷои хуба мега соҳиб шуд ва ягон хонаи заминам боша мега даруни шаҳр алиш мекунем мега соҳиб шуд ва сумаки нархи ин квартира ҳамагӣ 310 000 сомон аст. боз муомилаи хуб мешавад. алиши боша мега аз дуни шаҳр ба хонаи заминӣ мешавад. бо усша мега маслиҳат мекунем. ин квартираи ҳозира ки мо гуфтем дар шаҳри ҳисор шаҳраки шарора. рақамҳои поёмдаст рақамҳои мегафонии соҳибшо шахсоне ки мехаред маромат занг занед. одамое ки ҳамхали хонаҳои алишӣ доред, хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошина, ягон техника хоҳем ки реклама карда рақамҳои боло буда 20% рӯй кунем, мо реклама мекунем. лайк аз ин навбарот охираш тамошо кунем. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае қарор дорад дар шаҳри Бухтар, шаҳри Қурғонтепа, дӯсти халқҳо, пеши гимназияи Аминҷон. дӯстон аз духонага квартира ҳастае ки дар якум ошона қарор дорад 42 квадрати метрае. бо тамоми чизи чораш мегад фурӯхта мешавад бо ремонтҳои замонавӣ. дӯстони азиз, ҷош ҷои оромия мекунад, ҷои беҳтарина мега соҳибшом. хоб нархи квартира 365 000 сомонӣ. духонага дар якум ошона 42 квадрат бо опсион ремонти беҳтарин ва бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад. хоб дӯстони азиз, агар ки рӯзона мега телефона ки навардоштем, яъне ки бегоҳ мега занг занед, чунки мега дар бозор савдо мекунем, яъне ки телефонда гап зада мешавад, мега фақат ки агар бошад имконият мега бегаҳ, яъне ки шабона занг зананд. хоб ин рақамҳошон аст, рақамҳои соҳибшо шахсоне ки мехарем бештари маълумот аз рақамҳошон. ба хотири меҳнатҳои мо я лайкира дӯстони азиз дария надор мезанед ва навбарот охираш тамошо кунед ва хоҳиш ки дар рафиқото сликаша поделитсияш кунед. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки фундаментош рехтагӣ ҳастае. қарор дорад дӯстони азиз дар ноҳияи Данғара, деҳаи Шаҳбурда мега ҷойгирае. хоб дӯстони азиз, 8 сотиқ замин ҳастае, як 3-4 дар хона фундаментош рехтагӣ ҳастае, обшуми 3 дар хона фундамент ва як калидораш рехтагӣ ҳастае. ноҳияи Данғара, деҳаи Шаҳбур. хоб нархаш мегад ҳамагӣ 20 000 сомонӣ. ҳамин хеле соҳибшон мондиянд. 8 сотиқ замин ва фундаментҳои холӣ. нашод обушва нашод дӯстони азиз документош аз соҳибшон дига маълумоти пурраша худтон мегирен. инам хеле временкош рехтагӣ тайёрае. ин ҳастае рақамҳои павилиони соҳибшон дӯстони азиз. ягон маълумот дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ агар хоҳед оиди ҳамин фаҳмида, шумо дар рақамҳошон занг занед. бозам агар касе ки мисол хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯш дорад дар рақамҳои WhatsApp реклама мекунем. ва ин буд навбари имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи